Ne valja, ne? Ti lahko kažem, da ne pa prehodi to. Ni italijanski. Ni dober tile. Ni dober tile. Nešto zahtevajo boljšega. Dekleta. Ne, dobro je. Mimi, kaj praviš ti, ni dobro. Lega tega Mimija. Mimi je rekel, da ni dobro. Boškin. Svi, čekaj. Svi, da ne znam. Ja, jebi ga, to sam ti. Le, to je normalno, svi, da ne znam. Mimi, kaj Veš, ti? je to naraven pojav. Kje si dobil tega Mimija? Ne vem. Kje si dobil tega Mimija? Dore komentarje daj. Kje si dobil? Daj, dore komentarje. Ja, tega Mimija. Je to statvo. Tega Mimija treba. Ne, kaj se trga. Ne posnemi ga. Boškin, kaj praviš? Najkaj odprej, da si kam pa. Kje si dobil Boškine Mimija danes? In pej stran, dej, ima nekaj še tam. Sejno. Pej stran. Dej, daj, ima bolj narazen stop. Čakaj, še ena. Ga bojo motale pod jajci. Sliko. Dober kot. So preprečajo ejakulacijo. Slišaj komentar od njega. Dej malo pokomentiraj. Sprašaj Mimija, kaj to pomeni. Že to je komentar od Mimija. Dej vprašaj ga, kaj to pomeni. Razloži ta komentar. Dej vprašaj ga, nekaj to pomeni. Plavi majci, ti so plavi majci. Ti razloži ta komentar, ba. To je... Kaj tako delate na rtiču? To je pojav... Čekaj. Kje ste ga? Pojav... Ajde, gremo, ne. Je. Ne, kaj je v redu. To moto. Paljuč. Bela. Umjet. Daki. Daki, ti pretegne. Daki, ti si pretek. Umjet te moja rada, ne? Daki, ti si... Arjano. Sej bo. Opustio, Daki. Ko moja isto vrtiče, samo to smo še pojavili. Čuje. Pustio, Daki. Pustio, ti me pa snemaš! Ti si pretegnil, Daki. Živi tukaj je zelo. Ti veš seka. Martina Medved zove. Daki. Kaj se te uvili, ko pa ja? Pretegne. Ti si pretegne. Veš kaj je rekel Mimi? Kaj si prej Mimi rekel? Vega. To je starogrški način preprečitve ejakulacije. Daki, hodi še Veš te v Dej veš. Dej bež. Taki, ko je borec si. Dej bež. Kaj ste rogeški? Preprečite evakuacije. Ti si prizadet. A to je prvo. Ne me jebat.